mei chia zong te hian an thin lunga mangai na an nei vek lawa mi za ngai le mi te ngai ven mi an ni vek hek lo Oregona nu pakhat po hian swa ronga bol me kani The sunburst flowers calling on roses overdue but Eugene Oregona kumsang ni pariat kha ani a McNulty chungkwa te hi chungko fel thlep ani ha ulawa kumchomli pakhat mi Angelai hian fa pathuma neya afa te hi pashan chewan ni heiba ka hian fadang pahni anei boka afadang pahni te hi chu foster care ada ve thunga apasal thar hi Richard ani a ani hi long haul truck driver ani angin ina omtlem ema ma se anupoi Angelai du ero apetha thei hle thung chu zo na tellem lawa poisa ani Richard ta hi Angelai tan chuan apasal du thu samani a achan chu afing em lawa thuthluk na siama angai tuan han man te po ati zong ani vak lawa anupui Angelai du ero apetha le thungani Angelai hian afa te pani hi amangai mel ema ma se afanu upaber geneti laka ero acha ho lo kum enge mochen chu soichwa ommia lawin afanu geneti hi alauti du da to ani achang chuan akele lam khaya akut pani pharbokin adin ti reng thina darkar tam takati ti thin zinga tho atangin ti du da na a intana nilengin she omatwar thina he ina hian thil thalo tak athleng me kani Angelai chuan tharum aman na chu alakal puitluang zela afanu geneti chu ama in nge ani si in indolaya saltang ang che ina enkola anchung ko zinga engma a eve phalani lawa dam kho chuak sham tur tok lek ei tur ape boka an tui reng an manzoa genetin a inve theilo nan an lok veka achang chuan ui in tur tuite toilet a tuite a in mai thena anu berena phalmiau silo ei tur omna fridge thlenga lokani a chhuarte thlengin anu Angelai che in cha bi ani Angelai afanu a enkol dan ten omle rapthlak tak chu hunaliama anasa zwal zele ngala hetia inti du da na thleng thin hi anchung ko thuru kania tu ma in atwar tu ngei po in soi chuak ngai lawani anu hian athunun to a mi tu emo ishilani chuan ka shele ngei don itana pui via wang ti in aril ruwa ne to a FBI profiler Candice DeLong chuan hetiang che hi nu le pa ma ni fa te ti du da thin ten an fa te an ngoi tir thin da nani lo na mangin ati a kumsang ni pariat ni puilaya ni a geneti chuan atorna chu athup reng theilawa achan chu ataksa alang chuak miawani gym class a chuan ataksa dukle hliam lo tam zia thian te chuan an hmu a geneti chuan a thian te chu a shilfi a inti palwang ni in soya ma se an oi chia lo school mi te po hian geneti hian sweatpants lir halayan muboka ren helna atam ema wang chuan thunei tu te bia kanita an school thunei tu te chuan child protection laman beta a geneti nu Angelai chu child protection lamte chuan an ron bevele ta a afan tung changa rin helle diklo omni a an hria thu te an chila he me cheno pang hi en mai po hian diklo omani kan ngai tu ani ti in an shila ma se hetia thunei tu ten anu anwa bia hian geneti din mun chu ati chheswal zok tlata school akal to ngai don lo Angelai chuan thinrim takin school akal to lo tur thule homeschooling anga akal tur thu chu geneti chu ashilta Eugene Oregona chuan Angela McNulty hian afanu kumsom palimi chu kum engemo chen alo ti du da to a vuakani a anasat ema wangin engtin mo thuni tu ten an lo hria a ti re an tum na lama thil akal swal thui ta zo kani homeschooling hi nu le pa ma ni fa te ti du da thin te tan chuan lam thata kani a school kal tura chuak lawin ina anjira an swal na chu thup ani rei theido nani Angelai chuan afanu geneti chu thlasom pariat chung ala soisak chun zom charani chu geneti room chu inti du da na room ani ringot to a mun sanga thisen mu tura oma geneti mutna tura chuan Angelai chuan lekha khonga pha a carpeta thisena kailo nan
Angelai asoi sak don chuan TV churing takin a playa Janeti a wan shiat lo nan he inami te hian enge man sheveka ma se engma an tilo And there's something strong ways on do so that You stole a cookie, didn't you? Sally would move. And individually they could be moved. FBI profiler Candice DeLong experience nei thatak soidan chuan hetia nule paten anti du da unaw te hi anrong chuak lo tlang puya achan chu an hlawani ani lo poin an nule pa te hian an vo thina isoyani chuan adutini angti in atia hemeni ni khat hi avona salutuk chu avona vo chheveka akhel bor awak na lai taksa chu avo chheveka aru alangani December ni kwa kumsang ni pakwa chuan Janeti chuan anu ti du da ator ni nung ber tur chu atwar meka atopa chuan ataksa chuan apeilo santa Janeti chu athita anu Angelai chuan 911 golin accident angina lantira mase Janeti landan vela chuan police te chuan thushan dayan lo hmu'a akumza tan zo a Angelai in kumsom panga ati chuan police te chuan makat ti hlea achan chu kumsom panga mi tur chuan ate ma ataksa ache em bokani pound som nga lekani a ama ate boxi investigator te chuan kumsom panga chu ani anring theilo hiala athi chan an record dan chu thluaka thi sendling septic shock dehydrate le real tram wangani Angelai chuan apasal chu apua apasal ti vek ni na soya investigators ten apasalan handop chuan apasal chuan soita veka Richard testimony chuan Angelai dot soi chu aron ti chiang ta mase ani po abang big lo alo ngoi reng awang khan athurwal pui ang thawani Angelai pasal Richard tapo chu thiam lo chantir ni in kumsom ni panga tang turati ani thil thlang zong kha ashiat lo le a hmu lo theiani lawa mase Richard khan engma atilawa angoi topa shemna chu a hmu ve tangei bokani Angela McNulty po thiam lo chantir ani a kumsang ni som pakhat February a chuan a fanu shemna apek ang chia pek let ve ni in thitura ti ani he case boy puitu detective Aaron Heberg po hian khatiang thil kha mishingin a mishing puilaka ati kha ka mu theilawang nu in afanu chunga anile ngala ngai tua phak ba kani ati a kha thil kha engwangin nge Angelai kha na ti angle anu ni si khan tinge khati taka afanu chunga achet investigators te chuan abul chandan boy tak chu an muchwaka Angelai khan anun bul aron chandan harsa hlea an unaw hi pangala yan ni a anu hi kumsom ni le ti vel lekani Angelai hi anu hian mangai na duat tak zeta mase ni khat chu anu achhuak chu aron ho to lawa anu hi tha ani he hi Angelai sir adam chunga ama a betur chu ani apa po hian sir anu chia mai thei manroa chole eitur manga apa hian cho ai tir lo angani a an unaw hian tuibak in aphal lo thieves. Angelai khan apa ti dan kha azirani aron than len puyani sia mase Angelai khan tinge afa tia po pakhat chia soi sak thin he case dir chiang tu te po hian he zo na chana hi an shelo ahun kal to wang ti in an pu theya mase swaswal na rapthlak takani sia an soyani FBI profiler Candice DeLong chuan Angelai tan medila hian mun bi ka hial karing mase setena pona lo du bi karing lo atia